Alright. Iba namang grupo to. So ayan. Sila nag-miss. Wala. Alright. So ayan na. Second game. Alright, nandun na. Inbounding na ball. Nandun na sa black jersey. Ayaw. Loose ball. Same ball. Black jersey. Inbounding the ball. Number 9. Pinasa sa number 9. Ayan. White t-shirt. Tumatako. Ayun na. Ang bilis. Ayun. Natapalan. Nakuha na ng anong number? Number 9. Pinasa sa number 20. Wala. 33. Ando ang bola. Nakaputing t-shirt. Binigay sa... Oh! Tapal ulit. Ayun. Number. Anong number ba yun? Yun, strike. Naka-strike. Tumira, wala. Ando na, hinagis sa number 9. Layup. Pasok. Pasok na pasok. Ayan na. Number... Ano yung number nito? Number 19. To white t-shirt. Number 19. Nakuha ng number 33. Binigay sa number 9. Ayun na. Wow. Easy lang. Ayun. Naka-stripe. Nag-dribble. Ayun. Binalik sa naka-stripe to white t-shirt. To number 21. To number 19. Wala. Nakuha. So, ando na. Ang bola. Number 23 to number 9. Wala. Number 33. Kanya pa rin. Number 9. Ang daming number 9. Okay, white shirt. Nagdi-dribble ng bola. White shirt. Ayun na. Number 21. Sa ilalim. Binigay sa red jersey. Ayan. Si Redman. Uy, natapalan. Ayun. Number 8 to number 9. Francisco. Yun o. Pasok. Francisco ba yun? Alright. Ayun na, number 21. Okay, pasok. Score. Inbounding to number 9. Jersey number 9. Nagdi-dribble. Ang lawak ng court dito ah. Ayun na. Number 33. Yes sir, pasok. Right, di-dribble ng bola si Strike Man. Naka-stripe, binigay sa number 21. Nakuha. Ayun, nando na sa ano ba yung number niya? Number 23 to number 9. Wala, nakuha ni white shirt. Binigay sa number 9, number 21. Pasok. Ayun na, pass break. Nakuha ni Strike Man. Strike Man nagdadala ng bola. Binigay sa white shirt. Wala. Ayun, nakuha ng number 9. Francisco. Binigay. Ayun, number 33. Nandun na yung bola sa number 33. Ayun, pasok. So, number 19. Binigay sa... Ay, nakuha ng number 9 sa kalaban. Yun, jump shot. Wala. Nakuha ulit. Number 33. Yes. Shoot na, shoot. Ito na. Number 19. Layo ah, number 19. Jump shot. Wala, lumabas. Ayun na. Binigay sa number 33. Oh. Yun. Easy lang. Ayun na. Bilis. White shirt. Ang bilis. Ayun. Hinagis. Wala. Oh, lost ball. Ando ng bola. Ito na, sa naka-blue. Blue jersey. Number 9 din siya eh. Blue jersey. Number 9. Alright, number 8 to number 33. So, ayun. Anong number ba nun? Ayun, wala. Stripe Man, nakuha ang rebound. Ayun na, Stripe Man. Nagdalala. Ayun, nakuha ng number 33. Binigay sa number 9. Pinasa, nakuha ng number 21. Ayun, number 19. Number 19. Ayun na, number 19 to Stripe Man. Trying for 3. Wala. Lampas.
Ando na, number 8, trying to shoot, wala. Nakuha ng, lost ball. Right, number 9, si Francisco. Inbounding the ball. Francisco to number 33, to number 23, wala. Nakuha ng number 9, ayun na, wala. Stripe man. Nagdadala ng bola si Stripe man. Ayun na, binigay sa red jersey, red man. Right, pasok. Doon ang bola sa number 33. Nagdadala ng bola, binigay sa number 20. Loose ball. Turnover. Right, Stripe man. Inbounding. Si number 19. Binalik sa Stripe man. Ayun, binigay. Number 19, nakuha. Red jersey. Ayun, sa ilalim. Yes, sir. Pasok. Pass break. Turnover. Ano? Lawak ng court dito. Daming player. Alright, inbounding red jersey to number 19. Number 19, Metoper. Si Metoper. Ayan na, naharas ng number 9. Blue jersey, nakuha ng number 33. Pinasa sa number 9, si Francisco. Loose ball. Turnover. Stripe man. Inbounding the ball. Stripe man to white shirt. Ayun na, binigay sa number 19. Trying to shoot. Wala. Number 23. Nakuha ang bola ng number 23. Nakuha. Number, white shirt. Nagdadala ng bola. White shirt. Ayun na. Sa red jersey. Sa ilalim. Binalik sa white shirt. Naka-stripe. Trying for 3. Wala. Rebound ng number 23. Binigay sa number 9, Francisco. Francisco. Wala. Ayun. Number 9. Blue jersey. Wala. White shirt, ayun na, binigay red jersey. Pasok. Ayun na. Ano na, number 8. Trying for 3. Wala. Number 33. Wala. Nakuha ng, it's a foul. Number 8 to number 9, blue jersey. Number 33 to number 9, Francisco. Wala. Stripe man, ayun na. Nagdadala ng bola si Stripe man. Tres daw. Trying for 3. Yes, sir! Tres. Pasok nga yung 3 points. Number 8, nagdadala ng bola. Number 8. Trying for 3. Wala. Number 21, nakuha ang rebound. So, binigay sa white t-shirt. Alright, white t-shirt binigay sa number 19. Wala. Number 19 again. Natapalan ng number 8. Alright, ayan na. Sa white t-shirt, binigay ang bola. Balik sa, number 21. Ayun, nakuha ng number 9, si Francisco. Ang bilis ni Francisco. Number 9, nag-layup. Yun, pasok. Ayan na. White t-shirt to number 19. Number 19, binigay sa Stripe man. Trying for 3. Yes, sir! Pasok. Ayan, change court na. Inbounding number 8. Number 8. Number 9, si Calvario. Number 8, trying for 3. Wala. Nakuha ng stripe. Stripe shirt. Ayun na. Naka-stripe. Trying for 3. Wala. Nose ball. Turnover. Right, Calvario, number 9, dribbling the ball. Calvario, number 9, binigay sa number 8. Number 8, jump shot. Wala. Turnover. Right, andun ang bola. Pass break. White shirt. Pasok. Number 9 to number 23. Number 23, dribbling. Naghahanap. Binigay kay Francisco. Number 9. Wala. Strayman. Yun, magti 3 points na naman yan. Ayun na, number 19. Binigay na. Binalik. Ayun, white shirt. Yun, nakuha ng number 9. Number 19.
Na-steal. Number 19. Wala. Nakuha. Ayun, number 8. Nagdi-dribble ng bola. Number 8. Trying for 3. Wala. Ayan, kanya ulit. Wala pa rin. Kapos. Ayun. Score pa rin. Ayan ang bola. Ano ba to? Stripe man. Ayun, nagdi-dribble. Number 19. Wala. Nakuha na number 23. Number 23. Pinas break. 2. Nakuha ng white stripe. Naka-stripe. Nagdi-dribble ng bola. Alright. Binigay sa white shirt. Wala. Nakuha ng number 9. Si Calvario. Number 9. Calvario pass to number 9. Francisco to Calvario number 9. So yun no, wala. Nakuha ng red jersey to number 19 to Stripeman. Right, Stripeman. Yun, turn around. Ayun, nakuha ng number 9 si Calvario. Ayun na si Calvario. Wala. White shirt. Alright, ayun na no, si white shirt. Nagdiriwa yun no. Wala. Sorry, traveler 23. Inbounding the ball number 23. Binigay kay number 33. Ayun na, si number 23 sa ilalim. Number 8. Oh, number 8. Ayun, pasok. Number 8. Stripe man to number 19. Number 19 nagdi-dribble ng bola. Number 19. Oh, natapalan. Nakuha ng white shirt. White shirt to red jersey. Oh, binigay sa number 21. Wala. Binigay sa number 33. Si Raimundo, number 33 to... Oh, nakuha ng white shirt. Nando na yung white shirt. Oh, pasok. Right. Doon ang bola. Calvario. Calvario to number 9, Francisco. To number 9. Number 9, Calvario. Wala. Nakuha ni... Number 33. Oh, yun o. Ayan, pasok. Stripe man, nagdi-dribble ng bola. Trying for 3. Yes, sir. Easy lang yun ah. Chill. 3 point. Number 33. Si Raimundo binigay sa number 9, Calvario to number 23. To number... Sino ba yun? Number 8. Wala. Alright. Ayan na. May kagawa na sila. Number 8. Number 8. Nagdi-dribble. Si number 8. Pumasok sa loob. Yun o. Pasok na pasok. Number 8. To number 19. Nagdi-dribble ng bola si number 19. Ayan na. Number 19. Binigay sa white shirt to red jersey. Yes. Pasok. 5 to the wing score. Ayan na. Number 9. Calvario. Ayun. Nakuha ni number 8. Jump shot. Wala. Number 33. Yes, sir. Pasok. Ayan na. Number 19. Ayan na. Number 19. Metaphor. Number 19 to white shirt. Ayun o. Wala. Nakuha ng number 23. Binigay sa number 33. 33. To number 8. Ooh. Kulang. Kapos. Mababa. Right. White shirt to dribble. Nagdadala ng bola ang naka-white t-shirt. Binigay sa stripe for 3. Wala. Nakuha ng number 33. Pass break to number 9, Francisco. Yes, sir. Pasok. Francisco. White t-shirt dribbling the ball. Ayun na. O yun. Nakuha. Kanya pa rin. White t-shirt. Oh. Red jersey. Trying for 3. Wala. Number 8. O yun. Oh. Loose ball. Same ball. Number 9. Francisco to number 19. Number 21. Yun. Binigay sa red jersey. Ayan na. Red jersey to white shirt. Trying for 3. Kapos. Wala.
Labas ulit. Inbounding number 33 to number 28. O yun, number 23 sa ilalim. Wala. Nakuha ng red jersey. Ayun na sa number white shirt. Wala. Lumabas pa. Dalawa sila. Right, back to the ball game. Number 9, Calvario. Nagdi-dribble ng bola. Number 9 to number 33. Oh. Ayan na. Close ball. Ayun na, nakuha ni Francisco, number 9. Wala. Nakuha ni Stripe Man. Ayun na si Stripe Man. Ayun, nagdi-dribble ng bola. Trying for... Oh, pinasa. White shirt. Yes, sir. Pasok. Right. Number 23. Dribbling the ball. Number 23. Ayun, number 33. Yun o. Pasok. Number 19. Nagdi-dribble. Ayun na. Tumakbo na ang number 19. Number 19. Alright. Binigay sa Stripe Man. Trying for 3. Wala. Nakuha ng number 23. Binigay sa number 9. Francisco. Wala. Oh! Lamok. Alright. Inbounding the ball. Number 23. Binigay sa number 9. Calvario. Number 8. To, ayun na. Number 33. Ayun. Score. Pasok. Ayan na. Number 19. Si Utoy. Strike man for 3. Wala. Number 19. Si Kautoy. Ayan na. White shirt. Yes, sir. Pasok. Number 23. Binigay ang bola sa number 9. Si Calvario. Calvario. Ayun. Calvario now. Ayun. Calvario. Jump shot. Wala. Nakuha ng number 19. Pass to Stripe Man. Stripe Man. Trying for 3. Wala. Red jersey. All red pala yun Stripe Man for 3. Wala. Kanya pa rin. White shirt. Wala din. Ano yan? Number 23. Nagdi-dribble ng bola. Number 23. Number 8. Wala. Right. Inbounding number 19. Metaphor to white shirt to Stripe Man. O yun na. Red shirt. Wala. Rebound ng Stripe. Iyon. Pasok. Ayun na. Hinagisa ang bola kay number 9 si Francisco. Francisco. Wala. Nakuha ng number 8. Yes, sir. Na, yun na. White shirt. Uy. To the ball game. Turnover. Traveling violation. Right. Number 8 to number 33. Ayun o. Pasok. Napasok. Number 19. Ayun na. Si Utoy. White shirt. Ka-Utoy. Yun o. Pasok. Right. Number 9. Si Calvario. Calvario jump shot for 3. Wala. Na-rebound number 33. Yes, sir. Pasok. Number 33. Ayun na. Pass break. Si Stripe Man for 3. Wala. Kanya pa rin. Ayun. Oh, wala pa rin. Ayan, kanya pa rin. Binigay sa number 21. Wala. Nakuha ni red jersey to Stripe Man to number 19. Jump shot. Wala. Stripe Man number 19 again. Yes, sir. Pasok. Ayan. Inbounding number 23 to 23 to number 8. Number 9, Francisco. Binigay sa number 23 to number 33. Pasa-pasa, yan. Nagmantuman na sila. Number 23. Ayan, mantuman. Ayun, number 33. Ayun, number 8. Oh, wala. Right, same ball. Foul violation, same ball. Right, number 9, Francisco trying for 3. Wala. Stripe man, nakuha ang bola. Ayun na, si White man, si Kautoy. Ayun, si Utoy. Oh. Score ni Utoy.
Ayun, tapos na pala yun. Alright, tapos na yun. Yun yung second game ng kabilang team. Alright, bali yun ang kanilang score. Tapos na sila. Balik na naman yung tropa ng Mahjar. Sila na naman, second game. Okay.